Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam akayat na ti agpailinge di tinagan at Gemma. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ilingid dakman la itinagan at Gemma. May saak abalasang. Katjak ni namnama nga aggusto gayam kanyak ni Oscar akatrabahwak. Nasingpet ni Oscar, kan awan apulos ti makunak, kan kuana. Bueno papagayam, intay denggen di pakasaritaan ni Gemma, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Oh, Lani. Ada ka mo't gayaman dito opisina. Nasapa ka ita Uwan, friend. Adupay nga minti saan ko ana iring pas at trabaho idi kalman. Iso nasapa ak ita. Kasta ka di? Wan, kat si kangay. Nasapa ka mat ita. Owen, friend. Kayat ko nga min amal pas ti trabaho iti masapa. Iti kasta, makaawid ak mat amasapa. Ado nga min ti inaramid tayo iti kalabas. Iso nga iti panagriknak. Kasla na bambanugak. Kasta ya. Ay, sabagay, uray siya. Kasla kayat kumati makaawid iti masapa ita. Hala nga rod, agtrabaho tan. Iti kasta. At damal pasta. Ay, agyaman ak. Nalpas matlaangan ti trabaho diti opisina. Makaawid ak matlaangan ang masapa. Gemma, agawid ka din? Juan. Kaya't ko nga minti makaawid ita ang masapa. Ala, agiddan tanga roden. Itulod ka ni Jay Balayo. Ha? Sigurado ka? Amangan mat no mataktak ka. Nakababain mat. Saan mat? Awan mat tanti sa bali apapanag. Agawid ak maten. Isungala, umaikan. Makigiddan kan kanyak. Ala nga rod. Tani, talaga akayat kong ti agawid. Kayat ko nga minti maturog ang masapa. Gemma, sino dyan nang itulod kan ka? Agar-aram ka di kan ka? Ni Oscar Dayjay, manong. Katrabahwak. Kasta? Wan manong. Kan may saan nga agar-aram kanyak ni Oscar. Agpagayam kami laang. Sabagay, panagkita kiti day dya tao kat nasingpet. Iso ano bilang tagaram kan ka, sung bata mon. Ha? Ala ni manong. Sung batak adagos? Lani, umaikan. Agiddan tan arumor dito office. Kwa, friend. Umuna kalatan. Umay ngamin ni Darwin ita a lunch break. Mapan kami kanumangan itisigod apang panganan mi. Kasta ka di? Awan nga rod kadwak ita nga ag-lunch, No kayat mo. Umay kan Sumurot ka kada kami. Itikas na saan kang agmaymay sa. Kababain samot iti boyfriend mo. Saan? Nasingpet ni Darwin. Kan may sa. Agpagayam tamot. Alaman laangan? Sumurot ak nga rod kada kayo, friend. Imbag man ta simurot ka kada kami ita a lunch break, Gemma? Wen Diyak ko makaya ti sumurot. Kaputa ama nga no makadisturbo aklaan kada kayo iti gayam ko. Saan? Mayat tupay ta nakadwada ka ita. Uwan mo't ngamin, Gemma. Ay sus, maki-boyfriend ka ngaminan. Iti kasta, adamatin kadkadwan. Awan pa'y day ta iti panunot ko, Darwin. Kayat ko pa'y nga ipamaysa ti agtrabaho. Apay, friend. Di mo kayat ni Oscar? Nasingpat mo DJ Si kamot, friend. Saan mo ti agar-aram kanyak ni Oscar? Ay, nagadumanan ti matrabaho ita nga aldaw. Ay, wan nga rod, friend. Talaga akas na. Sana bale, tanumalpas tayo ti trabaho tayo itangal daw. Makarelax tayo matlaang. Sa bagay makit di, Apag iso, Sabado inton bigat, awan sarap tayo. Wan nga rod, kat sa dinungay ti papanam inton bigat, friend. Awan, adakla iji balay. Kakaisuna nga awan trabaho tayo inton bigat.
Siya, agpa-share kami kini Darwin. Ala, amok akailiw mo manan ti boyfriend mo. Gemma, saan ka di arumwar ita, anak ka? Saan, nanang? Awan matsarak may ita iti trabaho. Iso nga dakla dito'y balay, Kasta, kunakmutken ka. Ano kasta nga awan trabaho? Ingka kumamot agpasyar tapno saan ka nga agpupupuklatan dito'y balay. Ay, nananang, gastos laeng. Numapanak ki din agpaspasyar ditang. Kano adda mo kwarta magastos no bilang anak ko. Basta, kayat konti agtalinaot dito'y balay no kasta nga awan sarek ko. Agawid ka din, Gemma. Wen, panag-aawid mo tan. Isong agawid akmat nga rodin, No kasta nga rod, agiddantan. Ngam. Alan, Gemma. Agiddantan. Akan mabalin ka di, asakbay nga itulod kay Jibalayo. Intapay ko magmerienda. Ngam. Ang mga numarabyan ta amakawin no kasta. San nabale, siyak matikadwam. Isong alakid din, umaykan. Gemma, nagkuyog kayo matkin ni Oscar anagawid idikalman. Wan. Katsakbay nga intulod nak ijabalay. Napan kami pa'y nagmerienda. Inawis nak ngamin. Wow! Mayatan. Imbag man ta nagkuyog kayo. Si kamot, friend. Kaslada kayat mo asawan iti kasta na ibagam. Apay, saan ka di nga agdat-daton kan ni Oscar? Saan? Ang mga no ada sa bali at type na. Sino kumangay, friend? Kat si kamot ti amok akursunada na. Ay, samardeng ka dita, ha? Ang mga no ada makanggag asabali. Kababain. Gemma, kasangay mo ito no may alawas, Wan manong. Kasangay ko. Kat awisok to dagiti katrabahuak. Mayat ano kasta? Iti kasta, makapagbabanding kayo mayat. Tapno, sana nga opisina ti ayan yu akanayon. Nang runakan ka. Apay manen anapan kanyak ti saritaan. Wala. Gapo ta opisina kan balay laing ti ayan mo. Dahita siguro ti makagapo. Isungawan na pa agar-aram kan ka. Ni manong mat. Tila ibagbagana. Happy birthday, friend! Oh, at itisagot ko kan. Thank you, friend. Oh, anyangay day to eh. Lukatam atap no makitam. Okay. Oh. Aha. Nagpintasan a wallet day to eh. Thank you, tamagustuhan, friend. Siyempre, basta naggapukan ka, magustuhan. Oh, Oscar, anda ka maggaya man. Itay da ka pa yung or-orayan. Kasta ka di. Pasensya ka na, Gemma. Napanak pa yung amin gimatang iti isagot ko kan ka. Happy birthday. Thank you. Ala, umay ka. Mapanta iti ayan, dagiti katrabahuan ta. Sige, anam sakbay na. Hawatan pa'y kumatoy sagot ko kan ka. Atoy. Agyaman na ka. Anya ka di dayto eh. Relo day ta. Kasta ka di? Wen, ginatang ko day ta jay sentro. Oscar, nakaawi din dagiti dimmar ay iti kasangay ko. Si Kangay, saan ka kadipay nga agawid? Saan pa, Gemma? Inuray ko pa ang makapanaw dagiti sa nga ilim. Tapno may bagak ti kahit kong ibagakan ka. Ha? Anya ka diti ko na mga ibagam kanyak. Gemma, sakbay nga ibagak ti kahit kong ibaga. Damagak ko ma. Noon nagustuhan mo't lang ti regalo kan ka. Katuan Agyaman akmanan ha? Sapay nanginan samot day jay. Uray nangina, Gemma. Basta parakan ka. Naragsakak amang ipaikan ka. Kasta ti kinapatag mo kanyak. Gemma. I love you.
No ka di tinangag ko, Oscar. Uwan, Gemma. Ay ayatan ka. Katsapay ko ma. Taaddanamnamakan ka. Gemma, nalpas mo ka din ti ipapaaramid ni boss ken ka? Anya di ko namlani? Ala ni daytoy. Kunak, nalpas mo ka din ti ipapaaramid ni boss ken ka. Wan, nalpaskon. Sika man laangan ti mangipan iti office na. Sure. Aguray ka man, friend. Kasla naunag ti pampanunuta man. Awan da ito eh. Di nakpakadanagan. Sigurado ka. Alakit din. Ipan mo day ta papeles iti opisina ni boss. Ang mga numasapol nan. Oh, Darwin. Anyat araramidam di tiruar ti opisina. O may mo ka di sukunan ni Lani? Uwan ko ma, Gemma. Adda ngamin tulagan mi. Kastagayam. Uwan. Oh, Darwin. Adda ka maggayaman. Itay ka kadipay. Pasensya ka na. Adda ngamin inrush ko. Okay lang. Sa anak mo't anatagtakan. Gapot apag isuarim mo ni Gemma dito opisina yo. Wan mat ngamin, friend. Oh, ala nga rod, friend. Mapan kami na. Agawid ka matan. Tapno makainan na ka. Nukasta, Gemma. Aklunan na kon. Wan, Oscar. Apay, saan mo akayat? Kayat ko launay Ket agyamanak. Gaputay naklunak matlayangan. Wan kasano, dagulit ka mat. Kan may saan ka narigat nga ayatan? Gaputa na singpat ka. Agpaiso ka di dayta? Wan, Oscar. Ay ayatan ka mat. Nukasta nga rod. Agkasartan. Anya? Saor ka, friend. Da kayo gayaman kini Oscar. Di mo pa imbagbaga. Nabiit pa nga inaklon ko ni Oscar. Kano damag ko adanda ni gayaman ti kasaryo. Nagpardasan? Ay, kastamat nga minti kayat ni Oscar. Kat, da kayo ngay mat ka ni Darwin. Kaano kayo agkasar? Jak pa'y mo, friend. Ngamin, adayo ti baet ti tawim mi. Iso adyak ka mo, no iso talaga ti ka forever ko. Sa bagay, ngam siya, friend. Sigurado akon, ni Oscar talaga ti ka forever ko. Ay na, friend. Maragsakan ako para ken ka. Ngamin, happy ending ti love life mo. Ita, Mr. Lonely, agasawa kamin kini Oscar. Awan makunaken ko ana, gaputa na singpet ken nagaget. Daytamot laeng tinagustuhan ti pamilya ken ko ana, isu anaragsak damet para kanyak. To'y pagayam mo, Gemma. Gemma, pagayam ko agyaman iti dayto apakasaritaam, ket ti makunak, swerte ka. Gaputa nagaget ni Oscar nga asawam, ket sapel ako ma, tamataginayon ti kinaragsakyo. Ala, kablaawan ka, pagayam ko. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinaga na Gemma, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ivy Grace Fontanilla Ramos. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamiting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.